Kaya sanong kaswabon kumadati din sanan, at ako tilambusam kano misisa takod iswang samay. Kinarahingan isong kadyan sorga, kaun si kau tu kaswabon na bayno, harakago kasiwatan dahil iswang kay sisan, dot sumambayang maya dot puruanan dot panatalayanan, alumisda piramutan dahay, gisambot mantada ko impunan o gisambok ko limpupusan. Pengka nagiit, pakinangan dahay, kalidasan dahay, nga manahak ko kasimbayanan dadamot at kapagyampayan dahay ti. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kimabura sa kod insan pod asanong kaswabon kumarati. Miagalidit kapi o lumisat piramutan natit kaswabon na bayin hoy. May matudi amit-amitilot tatalanan nitid iya dit sumusuay boros. Nga ikalansanan dat padahan na minturog lah. Hiti na pod ay main device nga ilo na po view nga siyam no. Kung kayo pirahin na daw kayo nga ano mati asanong kapi piramutan ilo tu katunod kapi ulit ay ginumu daw nga halip yung mga galidi papayla ko na anak ko piyagi mahanta ko na patayo o sumuang kago. Okay, tulo na po panambarasan natin na bayan nga por sa puluhan milop paningolon ka. Milena ko dat ilo na po por sa puluhan nga mandatid paningolon dot nunununo. Hopod gi. Iditenod. Di nila na akuri amintangit di kapainguran. Paintano na ko dit kapayan diteno hopod ng talo. Tapot karit yun di ko iti kantat handphone ko masalat ti katasoro. Okay. Nga haro na kanta kabaling kahangil daw bagi. Sangulon na di. Kakita pakatuyaw. Okay. Jadi mila nangkud gunoon ta katipor sa puluhan dat paningolon. Gumot ay ipagilitan dati da atagakan dat ay kapurimanan dat mamusus sa tinan dati nagi ay harahi kamundat pangorbanan. Ihati na po nga dadamot tamanan to tusin montokot kahaharan na pamagunan. Dah kopiyom ihati na pati nga anggota-anggota din na barakatan da ginarahingan. Nagiit ay tes pawah toko dat paingkukuroh toko monorimo di berkat-berkat ta kinarahingan. Nga ihati na po nga mamusus takod por sa puluhan por sembahan gisambot kitutang toko di montok ka kinarahingan isangan ti pamagunan. Ina pa itutangid di nga minggumu minggayo gisambot ay ihati na po di nga ay iri na dihit kotongob dati. Manta didi pumunsay to koralan ay tampinay ngai dadamot tahara kasiwatan dat ihati na po nga mumunsay nuni topot kumakin orahingan kada takono andad da sangira iri. Okay. Agumo na gidi YouTube babay na hapadamdo. Nga intangan na po lat chat dokom asapaw ti nga ila na po ginumo nga kuri. Okay. Paduli ilang kakita takapod dati da sinuratan sendiri.
Tumagwang tokod taon duwago, paingkuroh nohot ay kanta kandat panatalayanandat hinedok kayo debayno, iyo kayo sendiri ikapuri mananda kayo. Haranaku di ino pa'y taon di nakatalib, nga iya no po nga minamorumpak kakinarahingan, maya da persepuluhan ng persembahan. Intangan na po dati ot, natimong dati, tangkob dati, bank account dati, ikahaharan dati, nga nakagumo no. Nakura to nakagumo. Kamuyan na po nga, painsanan na po rin pinatahak kakinarahingan. Kumadati. Muhat to kadadi kumad. Manigid to ko dat harenang ko dat ina pa'y bahagyan di minanahak nga nakaguli dati kamo. Sakira na pod iya iho minamarumpak to kakinarahingan nga mana dati tabuso. Asarawi materi gid tapat kapio. Pikira-kirad hinggoh na po hitarikot. Hinggoh na po agawoy dati demonobus di timpu di nakatalib makiano to konod pangampunan mantad da kinarahingan. Akay nangku papaguli kumakinarahingan nunuhit disyoh dat bahagyan. Dat apo katalib kagu ti taon da bayno. Jadi nakatalib iton di 2021 nga to haro di napusus dati teko naguno dati persepuluhan. Osarawi dati teko pira-pira taon 2 di nakatalib. Osarawi nga tok balay to di mo nabus ka pagangatan do hitigi miampay dat sumambayang toko makiano kumakinarahingan. Dat pengampunan di kaboboyuhan dati demi agalid ni. Halip ya mihagalot ay hariget oboras toko di sumambayang toko pakiampunan kumakinarahingan patimpunan toko dat ay monopot. Nga no asa na nga ginawod asaraw no eh. Asaraw no kasari o kira-kira no imangko it persepuluhan di ano nakaguli kumakinarahingan. Sakira na pod asaraw magano kod ay kasiwatan dat mano di bayaray puji Tuhan. Nga agumo lagi mayat ano asaraw iho nga aduya ano kud harohit ako no asaraw. Haro nagindet alabianin na sumo ano nga bobos-bobosom sen-sen ni kalabi mo pamaganap na duit pisa. Halipiad mila takod sumambayang makiampun kumakinarahingan nga haranang ko paningolon iti persepuluhan. Mila na ko paningolon. Naraitan da iti dat ina pa'y pakianuan ina pa'y sambayang dati okon ko manimban da kinarahingan. Nga manghigit dati kumad paingkukura dahit paintapot iralan da kinarahingan. Iti napasambayang nga akon ko maningolon idit tamudan dati. Sambayang ga iman dati pasukwa kumakinarahingan hali piad nakatantu dati monopot atari mo da kinarahingan dat paningolon da persepuluhan. Inagi sambayang nga kanud papaguli idit tutang-tutang dati kumakinarahingan. Tawkom ilo na di kapit palad ka. Da ina po dihit
Osoro widati persapuluhan, aya sumambayang kuno patid tumoba tukod dondo, um, lihuan kuno pa'y nakatalib, impunan kuno tulan da bayno, at tatapo kuno papagulit persapuluhan. Nga iyo di piyahit suang ginawa dati, ay kanum maningolon dit tutang dati rigi. Monotos ta kapya sumambayang nga ino pa'y iginawa dati kosoro di persapuluhan nga tumagak. Osoro ikasari saira no pohdot haron nendo karay to persapuluhan nga haron no masalah dati dahiri aku kuaan ko nendo iyo makamoyon di sielo ka akon pia ka iya at kamoyon hara tulun na karait nga handaman no dam nunu po nga iya di bo miagal ko sekirad har masalah keluarga dati haron ikut bapak salah keluarga mimbulay ni suang ginaunod iyo makamoyon di sielo ka miagal da di mo ito ka panangano hirinod ay so nakasimbayanan dat kapurimanan do hiri. Tingkani ka daw lapor sa puluhan, mimpu na kun tulan da bayno kadati. Pakiampunan dati ina katalib, ina pakay dati, inautang dati. Nga sebagai tulun handaman to kay kasariri. Irini kamoyan kudat miagal ko karay to kunundod nakautang ako por sa puluhan na paingka kako nga saraw ida kayo hidakod nautang ko por sa puluhan. Moydot singga o ginawo ay so naralan da suway bayaran dati. Tu ngano pa di dati imbulayay kapilo nga inapahit kaboboyhon dati di nga marampok kinorohingan iyo di kumun po nga agati kasalahan dahirin man kopio irini kamoyan kudat pakiampunan tako lihuan tako impunan tako wago nga mimbulahi ginaw dit aya noosanong tapurimanan ko hay ka simbayan duharit miagalit nasalasay do hiri okay sumuang takagud isa bahagian dat persapuluhan dat kaswabon na baynohom aduyadit iti nahat bahagian na kalimpupusan iti panamarasan dati right ko kapanggunaan iti persapuluhan kinarahingan na po nga minanaha katutudok kat ay montok kapaing kukurahot ay kapamagunon dati ti persapuluhan madaisyad inapahit pekerjaan da pelayanan nga okidaan kamun pod okidaan iti nga irini kamun da pincang di bo ngayon ko napatindukit manok di kanihab nga haro di iso nakidaan pilasan na dilo nakidaan iya di katutukan gi nakura tu mada kinarahingan dat okidaan iti pelayanan pekerjaan iti pamagunan sorohan na iyati asuluh na pod ay kasuluh lapap dati teko mamaguna ka sa liparje pun nakatanam dihot rugih da sawit teko nakaulak ko pakutakan manaw-panaw kaulak kanundag kawatuhan nga atundul nunda hipakutakan nga kaginit tahi lapap simbayan ko purimanan gi teko ontak to gaut iti gaut nga tokoy manguru matik gaut gi iho nga akawasat acidiuric ko
komandet berpotensi untuk pegaut. Di mimbang atas sada it. Ontok tokan pegaut paling kukuro. Karita no nga manual paling kukuro kung mangulak ki kalas, mangulak ki birik. Paling gorit. Jadi naritan iti kinarahingan nga madaid o kidaan iti pekerjaan pelayanan. Iyati nga mada to kayo o kidaan. Sira demido kido ko nalingasan ko nga pamananong haro po dihit kumbangan ko piyo nga hiri pupuintalanggot katingayaman to ka nga sumono asaro ko itina ko bo. Mantad ko no di osihat anway no di ditipagon da sukod. Nga sira no po di may kabandaran nga mamakay sukod. Nakuro katingayaman batu diri ko paingkuro. Iyati tutulun nga haray kapurimanan dati di. Kinarahingan nga mada isyad itinapot pelayanan nga mido kido. Nakura tu mido kido. Kakuaan na po nga di abagalandet ay penyokong iswang det pelayanan. Gisambo agumo idihit pekerjaan pelayanan nagi kasalahan dahiri hinggod kinarahingan na po nga pinapoylih dat nunudahi paintapot oratian dati iswang na pelayanan. Bahagian dadang kinarahingan montok disiyo dati apatut teman pensaduo mantadi tomodon kopio. Kada daharo ipagilitan dati dat ay ikamoyan dat ay so o kantob da paing kukurot kapanggunaan iti persapuluhan. Dati mila pakayon iti persapuluhan montok kot tinandati sendiri iswanggot nugala kamunda darurat. Ikamunda aiso noralan aiso noralan tayko mandati gono serad harohi opurimanan natin oporlu nadi kopio hinggod kanda datim iti nga pekerjaan ni kinarahingan mo hari itu di miagal ko hari di kumpulan umum main na diguna persapuluhan na panuang gamiak tu iti kumpulan umum iti nga pekerjaan ni kinarahingan sadu walay numantad di hiri gereja di persapuluhan ginunanud panuang gamiak iyo di piya nga ay obuli ka ila na po persapuluhan nga dati mila paningolon paingka nagi kadaud hali piyad sangulo nat pandeta nga inapaday na retan iti nga iyolo nagimangkudahit uyoan kapyo ipopokito monuduk dapain kukuro ng kuot ay pananudan pangintangan dat iswang persapuluhan kemudian da popokito yolo iti na po persapuluhan nga dong kinarahingan ang persapuluhan adalah suci. Ina pahit tusin dat persapuluhan di nga kinarahingan na sangano. Akan kayo mo sitar. Kaman po nga aiso na dadi ay papakitad ina pa persapuluhan di nga mila gunoon dat mantak katujuan da suway. Kinarahingan manuhisid insanan na patit buru-buruan na panatalayanan nga otopot kadaan na it miagalit oyoyo tay ko sahut-sahut ko atarang nga point
atarang dan kita dati det tumanud di pengaturan da kinarahingan. Oke, haradi het naretan di kanihab rahit ko penggunaan persepuluhan. Sera nu pon naimbulayan di kasuabon da bayan iti na persepuluhan nga dati mila gunoon da tujuan da suai. Pengkukuran da pembangunan gereja. Boleh kah? Gereja kinarahingan sang ano. Okay? Di iso na pot kakuan dat panyaliwingan dahiri nga nuno. Asaru takano mamuhon dahil misyon pembaikan gereja nga ay soot ano dati peruntukan mantada misyon. Oh, iya ti na podihom tahanan dati lapor sa puluhan mandati gunot pemonset ti gereja ka. Masuarat lembaga gereja bah isiso ginawo tahanan dati por sa puluhan. Pengkura, boleh kan eh? Teko sewaan na gereja. Kau basan na ti sewaan nga ikabandaran lah. Ay naik jadi ti sewa det gereja pendapatan di gereja maya da persembahan nga akuri gisombot di kabagal dat pembayar sewa di gereja. Pah, iya tinapodihom anuon to kana di lapor sa puluhan daw kandat pambayari la sewa tu ano pa di nga tutupan ni gereja. Pengkurma di riti digi. Sekiranya pod iyo kayo kinarahinganam hingga uhang ako at tutupan ni gereja ko mamaguna di por sa puluhan. Agat di higi. Ang pagulian takana ikapasian dati sendiri. Haradi keperluan no. Perluan no iya dit perlu na kapiyo. Contohnya karita lah. Natunggak 2 tulan tarikon na di. Nakarikot tamang ko di mamagayat. Nga moid agayati karita bayaran di pengka di kabagal. Hari dadi por 10-an. Buli ka rin mandadamot. Tu ikarita di nga pakayon ni nga may sambayang. Pakayon ni nga sekirad haro kumpulan umum pakayon ni nga mga katit tatamu nga hara na di ginawat tiyo digi. Iya di bari ba? Oke, right ko ilot permohonan peruntukan ay ina po atapot kapiyadi nga maniki dapat organisasi termasuk itu organisasi keagamaan nga harap peruntukan kerajaan dat patentuan da piro. Katakan dat SDM mission Sabah nakatantu no di 10 juta contohnya. Jadi ina po dihit gereja no pilihan ta ka gereja bay no. Piguli-guli na di gereja Tambulian kay LDN Man pa di gereja suay lah. No, ay say dito sa saraw ko gereja ay. Gereja Paturidong lah bay no. Okay? Gereja Paturidong pemohon na di kumakarajaan. Peruntukan pembaikan teko memonse gereja dawago. Boleh ka direct? Boleh. Nga ina pahit masalah di Tampinay sera direct takod kumad pemerintah da memohon ina pon dahi dana dat mandila parikatad kuma misyon nga aputong mantad
oing kurian. Jadi mantad ko oing kurian om oing kurian no mo, hopod na pon na juta om. 1 juta di pinumusid gerja Poturidong, 9 juta pun nakarikot. Om, inapondohit ay laporan-laporan hiri kagoy masalah di laporan-laporan ngay. Hiri ka daw. Kalebihan no padan di dat serad ina pay permohonan dati nga hilom misyon na pawayaan nga ina padagyan di pangagihan nga mila dati borosan dat ay apagiduduo dando. Tambulion 5,000. Puhus 5,000. Lebih kurang tadi gi. Paturidong 5,000. Nga kanda dati ay adi kasukup ka. Pamonsay na pembangunan gerejam ay so panarangaw ko atok koy nakalabi na ti budget dati oy ka. Ay bagal to kun ti nakalabi na budget ay so panarangaw ko ti di. Hingga na po nga amo to kan pati mo nang ko sukup pasalat pamonsay gereja. Pamonsay piya walay dati nga ato ko'y magakundat kabagal. Okay. Jadi inapohit saluran kapiyadi nga permohonan to kana pohom poto dan lagi hilad misyon. Iyadi kapiyari it akuri ot kaboling kahangan. Nga poto dan dati nga akapalim mo tigi permohonan dahil hari matu iyo lo matu Ginoo isa na kayo nga agumo na mati iti gerja dahil nga apo kumbal mumuhon dat pembaikan ko nunuhay tapot kapiyo. Ngan ta na padi turian ay zaman Nabi, zaman Musa ay sa kumundat mumuhon dahil ko ay lo mumuhon dahil di Firaun dat oyo makiano di ay peruntukan ti ka. Sira da mumunsa ito kadid kemah suci kahom ina ngay jemaat at manha kasumbangan. Om i gereja teko iba suci nga irinit pay maha-maha kumantadet iwalay teko kemah dit anggota ngay. Nga iati na po ditim iati nagyawag. Ay so humarap to kay kerajaan dat manhak peruntukan untuk kot gereja. Humarap to kay mentada misyon. Nga kadi papanganak mano po kapihom ano to kay sandiri ribo. Anggota gereja pero ginumo. Monimong tokot ti ka. Monimong tokot ti ginumo ay agampo tiri. Kada pumusorod tahun depan ano man gad 20 tahun akan datang. Hindi monimong tokot 200,000 20 tahun. Gereja Sinulihan 20 50. Gereja 2 tingkat. 50. Pero di tahun talo na pada mualo tahun monimong. Mustahil. Ay mustahil ri. Kada gyan ni bawo kada pun na di wasan 20 ujung-ujung kat karikat 20 nga kaylo ngay taka nagidi baris kaylo ngay nagidi momolihong galangon kaylo ngay nagi mamakay di panampon na kabwang iri kinatutukan lit do na podam do na po ay okay jadi montok dot ay bangunan gereja naratian dati itinepot persepuluhan nga akon ko heriko-rikoton persepuluhan po nga milod potingolonon dati montok ilot tujuan-tujuan dot kaubasanan pumunsi bangunan untuk kot pengangkutan hali piad irin po nga ay
untuk kot pelayanan ngai kinorohingan. Nga naratian datid itinepot persembahan, itu persepuluhan nga porikoton datid i rumah perbendaharaan, penimungan. Puji Tuhan, halik piadet magisusuayot ekonomi da anggota gereja dati, sekirah dat akuri pendapatan da iti sinulihan nga auhupan da mantad dat gereja PMC Tamparuli. Okay? Sekirah gereja Tambulion ay sa kemampuan da mamagaji mo sitar nga auhupan dat gereja Lotong paingkukurad kapag iuhop kakuan na pa nga ina pa persapuluhan dati nga atimunggat isi sa otangkob o monikid na pun dahit ay pinorikot at iswang nga pelayanan nga kapag apagiuhupan right ko keperluan na kaposian delo tay ko gaji. Jadi iri no kakuan dat sekirapiyad hari gerejad kamuntakad akuri at persapuluhan akuri pendapatan nga auhupan dit iki haro-haro nakuro tu ilo nakakuan dat isi sa okot timungon o minded ay harandi kasamarataan do hilo. Aiso nando komandat pincang o kidaan tay ko mido kido magiagal lo pun dalat ay kaindalanon dalat pelayanan. Puji Tuhan tu miagal dadit ay irina dahit paintapot teman dati. Kung sikaw gereja Lotong. Ya. Tapat ko piyom iri nohot kakuan dat ila na po pengerja tay ko ang mositar dati nga hinggoh na po yelo dat parikoton puji Tuhan tu inapohit right ko pangangakan nga kabagal gaji haro suai pemangkun dahit popintakon dito nga anggota gereja harani manahak wagas ongrarapawon manuk-manuk sada-sada gitu. Nah, puji Tuhan. Jadi nailandi dati itinepot persepuluhan nga dati milo poningolon milo tingalanan persepuluhan no pom persepuluhan no. Sekira miagal ko ititinan dati mato no pom mato no ri. Talingo no. Ano milo itinepot talingo nga silihon dolongon. Itinipon nipon no. Paingkano ikadaw ti persapuluhan nga persapuluhan kan po persapuluhan no. Okay. Miagalit no rikot to kanalat pelajaran iti nga no kalakalim pupuson isa tutuduk di atarang otopot di pinatahak kumadati tainsanan pinasunod kumadati tainsanan dit dadamot datid momosed nunuhi katangkid isuanggot kepenggunaan di lepor sapuluhan gumu pakagoy susuay o kaninangku kanuman kinarahingan pakitono dan nunuhot tamodon di lepor sapuluhan kada takano di may guno di lepor sapuluhan dot nunuhi tamodon datid apay ngontok di pengaturan da kinarahingan kakuaan na po nga kinarahingan na po mongigit motid isuanggot penghakiman nunuh na pohit mandati poburuo haro no bokalo mokon dati kasarit tibo irin ni pihulit-hulit kalau mokon dati kalau mokon dot ina ponde kalau mokon nga oy gitani dati isuang lembaga gereja oy gitani isuang isa gereja bahkan mungkin isa daerah
right ka persembahan persepuluhan nga atapo pailaan pa kayo rimo. Papuri manani dati nga ay mayto kono pasuko kumakinorohingan mano dati pundaro ison tabit orikot dati it kapurimanan dati paintopo tadid itagwangan da kinorohingan um manikid-nikid no dati kakito insan pakagud ako kailan pa kukura kayo kayundo ya ko nga ako kailan pa kukura kuya had right ka por sa puluhan nga itinatid manikid dati harohot kagaton-kagaton haro ko boling kahangan dati haro ko lomokon ay sarampori-pori takono dat tumunod ang mundar isuanggat panatalaynan right ko persapuluhan. Sapung-sapung di bay lagi. Okay, kano misisa takad isang sambayang. Kinarhingan asundo isang kagdan sorga kung sikaw dat kaswaban iti insan pakagud ay nakawaya ihayt ti panambarasan right ka panatalayanan ka-right na giti persapuluhan dahin ko ngayon. Insan pakagud paparikat ahead kalumukan dahay ikinapolidon dahay tinamod ti kaamu right ka persapuluhan nga makiampo ni hay Tuhan santa bidit ay nagunah dahay nga may nahay uhupay dat maghiumbaralan na pagkukura hay papaguli kago santa bidit ay kasalahan na kasilapan hay iswang pangurusan bitit kausinan right ka persapuluhan. Sumambayang gihay mo ka insana at ay makikinangaw yelo kadaw nga hara kalumukan dilo hara nagi kaporluan iswang kapasyon may nakasari yelo ano ay panguhupan bisambot san tabi kaporluan dilo nga osampon adan da hara pagumbalan na right ka persapuluhan. Paing ka nagid iswang na gereja hara nagi at kalumukon hara kapolidon nga kada pologoso iti gereja nudot atong palid right ka persapuluhan. Kung sikaw Tuhan tuhara kasari kasiwatan dahay dat papendalan dat pelayanan na tadaw dubay no isuang nga tindalanon buru-buruon kalidasan nga berkatan no pasinon dat da kapurimanan dahay dilisino sambuat simpo da orikat nga kapag yampay kagoy hay tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw ginapagyampayan dati alumi sila piramutan nga isa di walo na di hat pain surat ko di page nga yun di asapang ko kalo mo bahin ako po kapirubat ako da kaswaban na suwat.